Da li mislite da je bolje kad ste single ili u paru za doček nove godine? Onako, teoretski. U paru, neka kažem. U paru, jel? A što? Romantično. Romantika? Pa da, ne znam. Nova godina, područstvo. Da. Možda. I poklon nešto. Whether you prefer to be single or in couple for New Year's Eve, what do you think? Who has the more fun? I want to be single. Yeah, me too. Why? It's so cool and Yeah. relaxed. You have more fun when you're single. Yeah. Yeah. Because if you're in a relationship, you have to be with her all the time. You have to interest. Pa svakako single, mislim da je to ono izuzetno pitanje, Što, bolje provod kad si single ili? pa svakako. Zavisi kakav si tip, recimo ako si, ne znam, romantičan tip, onda želiš da se poljubiš s nekim u ponoć, ako nisi, ako ti do provoda, onda ideš društvom, ne znaš što je, njima je bolje, samo zavisi ono što tebi tada odgovara. Ko se bolje provodi? Single. A šta biste vi više volili, da ste u paru ili single? Pa ja sam u paru i meni će biti okej u paru, ali okej single isto. Vjerujem da je onako bolje život. Za mene single. Single bolje. A što? Pa ne, takav sam ti. Meni je svejedno, ja putujem tako da sam single i da nisam svejedno mi ja idem. A može se provede lepo u jednom i drugom slučaju. Pa sigurno, zašto mora, zašto je obavezno da moraš nekim se smulaš ako nekim putuš? Single. A što? Zašto moraš da budeš u vezi posle? Bolje provod, jel? Pa da. Je bitno da li si single ili u paru. Ako je društvo dobro i atmosfera dobra, to je dovoljno.